Pynursla Urksew bagila magiski por baro traletno par harga report harga step kam tagila kumni kibelom del bagati e Duwai del bagati berangkat kan Duwai ya gati chongi way pai way I complain about the baro ki brawe ki lok pa ki samna ke surang harga tan ko chentam Duwai di subalom bunok ne man suspa o we chongi I complain about the ramba cha Balang kiba shon se de jonga harga ko chentam Duwai di subalom de ke way harga ko chentam Duwai di subalom benem bala suspa o we o chongi Pynursla ati dekat Duwai kaba kita supli kita priya to the Duwai kami doktor semasa kami dan supli kata dari February but we don't want kasih saja itu Duwai bapak Pynursla Urksew babun bak bersih di bakoran bapak Duwai kiwan bawa lawan macam mana kau iing sahih diberi apa Duwai hadu kau bersihkan beri nasihat karena ada mereka perekam beri Duwai yang melam ngeskan beri Duwai kecuali jika satu di Balang kalau kabor yang ibadah syarikat bat program yang keteng kabar botam kacau Duwai bat keteng kacau Blei yang kalau ini hampir step yang kabar berikut itu pengasih mission Sunday yang kabar brand sepan kakam kacau Blei lane ediala yang gospel kacau Duwai laklong syabaj kupi kejungi lane home mission kejungi kabar hak cala kacungi yang kabar banlai penyalam yang gospel ke Duwai yang kabar banlai penna yang kata kini mai yang katin kacung Blei habdeng jadi baik kum ki mengai nakamenta kapom kacung Blei kakum kadi pembai berhenti juga Balang kacung Blei migrasam assembly yang kabar banlai hak step yang katim bagi sobti yang kibla bu katim yang kibla bu kolom kumni kilong kim nam pelaina baka sotin kolon dan kerukom kejumlon kajitim jompi kata kereka baginyo menekren hak step kamata yang kecil kabanukong yang kabanukren kolon dan kerukom kajitim kajompi baginyo berkulen natin kajomblei nakasiti di Pol si Filipi kalanong kabanukong kerbakunyo ko ongkongni tangga kerukom im jompi ai kanedai Maka gospel Chris Wangalawan Bat Yogi Yapi Lane Hamanadon Bat in a snow Japan Kajilong Gapi Bat Yingskan Hakaway Kambensim Dakabet Dakaway Kajumut Nakamata Singen Ka gospel Bat Nika Gesoptin Yakam Kren Hagaripor Bat Hagar Step Kamenta Bat Kambensim Yakinabu Kalongi Kam Apostol Kelang kebenaran kau pengen kot kabapra kau kuning hendak pinjau dia kabor onlawan mensim khut happy bat pinjau kinangla yang Jerusalem bat Judea bat baru Samaria bat hadu bakut kaprei kanek mencem ya kau punya bat keren hak negasi bat hak negasi negasi step komentar Ketim Blei, kasih Paul Apostol Paul, upenken mau ini wong, Henry pinjau dia kabor, onlawan mensim khoyapi, bat pinjau longkin nangla, yang Jerusalem, bat Judea, bat bahab Samaria, bat hadukut kaprei, kenekat keren kecikan, kau Paul Apostol Paul keren, siapang yang mensim khojong Blei, ukren siapang kadang mensim khojong Blei. Baruang bapin lek panjalap yang gospel kejutrai, bapin up yang bor kejutrai, hadoba pada bor itu daun mensim bakho jonglei, bakan yang kantin kedong topin up hadoba pada bor daun mensim bakho jonglei, kantin kabagiran up lalu kabamor pansong hagaji jadi baik bangun lek panjalap sasamara sajudia baca bakho jong Pertai, kakren yang ini bangin Duwai hauplay, bangin Shillong hauplay, bangin up yang kapor kajoplay, bangin up yang kapor kajong mensim kajoplay, bangin lek ban yarap yang gospel kajong Duwai, kapalan kajong Blei, kali kapalan kabayat
Deka borba, but deki kamba ki jong Blei. But deki Pynursla ki jong Blei, but deka bor ki jong Duwai. Ki noseng jong Balang ki jong Blei. Ki yai dong ksuid. Ki ap deka bor ki jong Blei, ban Duwai. But abo Blei la tega bor. Hagi taki jong ilam jong Balang ki jong Blei. Ki ba seng, ki lok pa jongi, ki ba letno, ki ba tiana haldrai. But baka Balang ka jong Blei, kalong kume kumalong, ka Balang ka jong Blei ka roy, kume kumaka roy ro, dena ba, baki lok pa jongi, ki ay ka bor sa kabor, ki ay ka mensi mako jong Blei. But ka Balang ka jong Blei ka roy, dena baki kamba, dena baki dakla, ki baki jia, haka jing im jong ki way pai way. But ka kagre, ka tinggi jong Blei go Paul, baki kamba apostol Paul ka pengken mai miro, haka step kanta. Katim kaman kong kaman ikren kalong, nagkarukom jing long chongi. Nalaman uphaga ka step, kilong kinonfly na. Nagkarukom jing long ka chongi. Katagre tim ka jong Blei. Polo top ka city, Czech Philippi, habudon ha kaying bendi. Ha kayisasat bendi, ya ka jing ka jong. Paul apostol Paul utoy city sa Philippi lan hagi perang sa Philippi hagi Paul ko ber haying bendi hagi jang sasat ying bendi ya ka jim ka joko Paul utoy nga city hagi perang ha Philippi ki day ki perang ki bakasan ya ka jingtra ya ka gospel lane ya ka ministry ka jong Paul kale kata Upol utoy city ban penten mau yaki prabanget ban kanto yaki prabanget iway payway nam ki prabanget hapirpi kine ki prabanget ki bakasan yopol lakalo haga jing Duwai ki ken mau ban kesan yopol haga jing Duwai haga jing kadu ki bakasan yopol haga jing ay sa kat Blei ban lay pekalap yaga gospel kadu try ban kesan yopol haga ministry kadu Paul kapodon habong ka ministry ni soto kada yaga jing khrei kabagi khrei yaga kam kabagi khrei yaga jing up yaga gospel kadu try kada yaga ka ministry Ngalabonol hak jing ka piway habong ka ministry lesi yaga benta lani yaga kam kabapidon pinabonol kan yaga kam kaduna kabala khrei kan yaga ministry kaduna kabala yat kabala khrei yaga kam kaduna kata kadai ka ministry Padahal isi kilometer nisno pula habang i lang bagi keren siapa kin ministry habang ka ministry kapde ka Balang lagi kapde ka church upolong bagi dialog gospel kaduna kare ka ministry kaduna kabang de dialog ya ka gospel kele dicaka pada lek laki lo hagi tu dibenta kibang de dialog ya ka gospel kaduna pran kata kade ka ministry Matke ka jingtre ya ka kam ka bangtre haga lo benta ka kam ka bangtre haga jingin ka chongi makwa banong ya pi prabanget habang layo ya ka city habang ka jingtre bangwan haga Balang ka jongki haga po Malki pane sam ya ka tin ka chong Blei bagla ka tin bangwan haga ka chaka Balai nong ka tin ban haga ka Balang haga ka chaka nama Blei Mungkin ngayon ba late ng amlet haka Balang beresam ya tin ka jong Blei namarkat ka balay Manila hagi bagi prabanget di court balay mungkin hagi jeseng district hagi jeseng yalak hagi jeseng circle lapun baki persangeno ombek balkot yai baperta daga kali di prabanget di balay ombek balkot baperta Adalah keligi pramet balai pikang iba perta hagita ki pastor isat ki bapet lada hak nongelam joka assembly ki ong bomlo nama Duwai ki berki kulon ngau keling Duwai ngau keling ba perta makam Duwai hak nang kerten ngaduai hak kerten mit Jesu ngaduai hak kerten mit Jesu Bapak Menengah pun, Secretary Mission District,
Mawlai Syllaikriah na kisah untuk yang kami yang baik. Rabbit in Duwai Blei, in Duwai Blei, in Duwai Blei. Lagi kau masih jom Blei, hagapal jom Blei, kibayai hagapal jom Blei, hagapalang jom Blei. Om don jaga, Om don jaga. Rabbit ni orang ini. Nara kabalang jom Blei ni nak lekan. Ya kau Blei pula ayana. Ban khrei, ya kam ka Blei, ya mission ka Blei. Ban khrei ka nagabenta ka puram ka Blei. Nagabenta ka puram ka Blei. Baru Paul apostol Paul to siya Filipi hagi prophet. Ukan do ya ki jinge hagi anti ka hagi khrei ya kap ka hagi mission ka Badera da Paul pekma ya ki prophet Filipi wal bukan hayin bendi. Kismoto Blei bala saset bendi yo Paul. Blei la shitom yo Paul bukan hayin bendi. Nama Blei bau ya lap ya gospel ka Blei. Bau friend ya jing shisha ya tin ka Blei. But they now lap shitom Paul apostol Paul bala set yo hagayin hakir ramba ledo. Lare haki Pangan Kichonki Bandena la Sependi yo Paul Henry Paul Om la Shem Fusnai Hagan no Bentano and Onge P what like a Kangena Balaki Balang kiba per Nam Fuslai what la Sependi boyana Banigera Haga Chot Kamanato Yap Shapting Namo Khrei Uton Banya Udon Bana. But Paul who talk in the city of Philippi with the Malki tablets. Never take it Brabant of Philippi, the Brabant, kiba kesan of Paul jing Duwai, kiba I shall come to play, but kesan your Paul on 15 catching Blei. But then now Paul wouldn't even do Kimo, you keep Brabant of Philippi. You can bow, you keep Brabant of Philippi. Bahaban friend yang kam ka Blei kam mission ka try dan yalap ye gospel ka try. Kabong dan karukom ka jing ka jingong ka chapi. Nakin mai gawai ka long bi kalap men hagan ka fundai post nem kendai putame ka kata jaka hakawai ka balan hanung kundo. Hakabalan kan hakawai ka GSM district ka balan hanung kundo. Balan kan roga ka iing ka prabunet. Kani kalau kami kadang sekai kasih banting dokumen, batkawan saya ngaji eseng. Bagi kalau kami mengi berteman ha, naleh jadi bantu Blei ini. Kami kumlo kilong bisa kiklan, ihot ngesak ngeklan ia berwan eseng kami. Bagi yang era kini bagi bapa orang isyen ni tidak hidup hasutur, pengajar mak prop habadok ini biji. Bagi orang yang nam juklat Duwai ka benta jupi, nam juklat Duwai ka benta jupi, bagi jauh ki umat hak berkapor, ngatur ki umat. Balang dari kini kilong kami, ki bagi beriu ki bang nam imentoy, dari kini kilong kami ki bayi dok rai tahu ki bang dok dia tinggal di start ki bapli, kini ki basyo haken dong, Duwai nak bertakam kacau Blei. Kiba Duwai nak bertakam kacau Blei. Banga soto ngalong ko ngai ko bangalong dan makin kilong mi ki bang aktif ki bang melapan yoi hanu ki don ki Duwai nak bertakam kacau Blei. Berkata kita jingong kacau ni, berkata kita jingim kacau ni. Kabayalah ika gospel om dai bayar balat mengelap ika gospel mana gisdong lalu mana kitau lalu iing haki ransom haki pulpit kajialap kajongi kolong Duwai panesat ya kisakri kijongai haka jingim kajongi kata kijialap kabakrotam kata kijialap kabakrotam ya gospel kajongi kapalang kajongi karoi
bari ki joki potrai ule iki pula ule iki khra om dei ni ki bala 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 ki ba pelim ni ka gospel ka try om dei ki ran balang ki ba pelim ni ka gospel ka try dei ma pi ki paiba ki ba shom ha ki ba ki ba kandam ki joki ki ba pi aside ni ka gospel ka try ki ba pi Duwai ya kam ka jom Blei badene ka pa na ro bopol utop ya setia ki prames ubai musim ki prama Filipi ui ya kani ka benta hagat im ka chopi badene na batin ka joblai ka benta mai ni hane na kani ki pos ki Filipi ki nom kon kot ba nyo bang pi ka tin ka bang tang ba ka rukom ka jing jopi ai kani dei but ka gospel chris bangalawan but yo pi lani habangam don lani snow sapang ka jinglong jopi ba pi yingskan ha ka wai ka mensim da ka ba ya pen ka wai ka jingmot na ka benta ka jingait ka gospel hanu pol utosh Filipi wong tang ka rukom jing jopi ai ka dei but ka gospel ka jong Jesus Christ bakar kom ka jing ka jing ai ka dei but ka gospel ka jong Jesus Christ ka gospel ka jong Jesus Christ ka hikaya ni bangin long ki preu ki was ngawit ka benta ka kom ka jing ngawit ha ka jing ka wait bopol perken mau ki prap padam ka kom im ki banget at ki banget gospel upol perken mau ukranong ba ha Filipi perken mau ki pramet ba ki dei banlong ki was ngawit ha ka jing im ka chok unasna di Duwai semsi maka Balang ka chok Blei wong ni kentin ka jing ngawit ka tambari pasar kim jumat ka jing ngawit ka dei ka tem ka bari ka jing ngawit upol perken mau ki brengai bagi dei anon ya ka musim ka jing ngawit ha ka khrei kam ka jomai badu Duwai semsi mo ka jing ngawit ka tem barit ki ba shong haka ki ma ya ka jing ko ka jomai kin mat ya ka bor ka jomutrai kata kadai ka jing ngawit badhang pol wong taba kon kom ka jing jopi ai kene pat ka gospel chris banglawan bane I happy lane bang don bang snow sapan ki jinglong jopi bang snow sapan ka jinglong lane ka jingin ka jopi komdo pilong ka jingin ka komdo ka pinalap ya ka gospel ka jopi pa pinalap hakiwai ya ka jingin ka jopi ka komdo ka gospel ka komdo ka jinglong ka pinlong ha ka jingin ka jopi kadai kata ka tin ka jopi ka pentin mau ni bangin don ia ka jing ngawit ha ka jingin tu bai kom ti bangai ngin trai jing ngawit ken mau mensuai pa jama ki mau ka por ka banang rit samla ipai jami na ing banlet nim ti le chalo nim ti le chalo bat ana le kum to bangke sa kisan lawan intip ba oh kata ka ing kan se ples no bat ka Balang ka Blei kibre ki kli ko begitu ki begitu apa ko begitu ki kla kistan bagi lawan Blei tu kana bagi lawan ba Duwai ita bagi yang dia Blei iwan ba syllok mas kini kibre memang kibre kiba ya ka ai ka ini khrei iplai ya ka ai ka i hikai ya ka ai ka mat tangi bagi mat ya ka tanga bor ka khrei bagi mat ka bor ka Blei albun sin na breng jongi hai ni tu ko nim tu tip bagi tip pada poin sendiri bagi ni kibre batmai ki pan dia seng baik ilo hai mane kini ki prab ngai ki batmai layo ban Duwai berkelah komot hak tarik hak kasni
iing jogi. But iing kata ke jing long ke jogi. Kaba itu shock but Duwai berbol hari kitab kita try pada saat nak benda kakam kacau Blei. Pada saat nak kakam kacau Blei. Bangi pol om Blei tak berdon mana hari ini semua sapan kacing long jogi. Bapi scam hakawai kumsim nak kacing penhet nak kacing penhet nak kawai kacing mut nak benda kacing gospel. Bagi don kawai kumsim bagi nget ia ka gospel kacau try. Bagi nget ia ka tim kacau Blei. Bagi nget ia ka gospel kacau Blei. Bagi nget ia ka tim kacau try. Kami kali di iwai komlong nyat komlong im hakaji im jumi ka tim kacau Blei kahikai komlong ini. Orang yang berkata isi mata kawasan kaya, ni hamil ni dia pasal kiri mereka kita ni ketuai. Hatiway kita lah, ini shitom beiñ Kristen. Nunjam jese ni Manipur kuno lapin prahi mane, lathak ni ki mane obenta Manipur, lari pergi way kita lah lapin shitom beiñ Kristen. Ni hamil ni dia pasal kiri kita ni ketuai. Ni dia bandung hati mane, ni dia bandane, bandung khrei kita ni ketuai. Berapa kum kata, ini adalah part kita ini adalah kita bekerja doa hati kami juga. Bohong itu Blei. Kecil adalah jadi kamu long, ya kedoa ni Islam, henry kita, kecil boman bekerja mesin, hak kita kami, Mentang ikon kecil Om Blei kado, om Blei Islam, hak kecala kajogi, kacina jogi mentakalon. Ya kacing pomon, bekerja mesin, hak kerja plan. Kadang kacing pomon, hak church. Kadang kacing pomon, kacing ele. Om kacing kacau Blei. Kono ini labnya kiwai, kono ini keren kiwai, kacing kacing kami day kacung kat gospel kacung try, kami day kacung kat tin kacung Blei. Kono ini labnya kiwai, kono ini muksa ya kiwai, hak kacing jogi kiwai kiwai, kono bangai lani kabangai, lani kono kat Kristen, kono ini kacing kacung Kom kibanget lani kabanget. Tin kacung Blei, all bangai snow sepang kacung jogi, what habangan dong, habangan ai bangai jogi jogi, kena day katkum kat gospel kacung try, kekabiak pen ya kita kacung bomban tiba kerja pertai, hakacung kacungi, harapan ton ya kata kacinget lani kat gospel kacung Chris hakacung jogi, iwai bangai lani kabangai. Nakapenta kapulang kacau Blei. Komlo bangin job ni kita, ni don't come bangin long ki breu ki basnurit hagati jogi iway byway. Makin mau hakaway kachiseng, kapag may bangkren hakaway kachiseng pada. Shibusnam kasarkel, kita shibusnam kasarkel. Ikhwan berkeren hagar Balang kawan Lex, hagar kasarkel. Bahkan mau hagar kaswi, kawan jauh ki umat, hagar iing hagar berjaka, hagar iing kawan kita hagar pulpit kawan iing. Bahasa kawan berkeren yang tinggal Blei, Islam yang tinggal Blei. Makin mau hagar berapor. Blei balong relang ejesen. Hagar asli, oilang rejesen, hak semua bangkren, ina maham yang kentin berhom, maham yang di ibamperta, mbet bantuai, ombet bantuai, ombet bentuk hikamba,
put you on. One leg come with him, one leg come brains, one leg come joy. Na shongan come sim jumala dap pia. Langadena pangantren ling persyari hanta. Mlok su pangkren trai. Mesim Blei one, mesim kut five penting. Ombak perta kan cekka pada lapia gospel ke Duwai. Kan meditate ke Blei, let me come on let, pemade bane. Berhafu ke tempor aye ke kreditin ke Blei. Mesim Blei punya lamina. Mesim Blei lamina. Wailam sebagai cara ki pemade tempor bagi. Hakabor pai ba ade jese. Kabalan kabahe dablut ki pai ba ki progress pasabar juga Ramadan. Apa yang dibuat dengan secret kitab shitom ki progress. Oh mesim Blei bagi. Khrei ya kacing sisa. Jing ya kacing sisa. Dalam bercakap kurang macam mana gospel ke Duwai. Bang iing nak kena tinggal Blei. Narwai, ektiwa syamsi boleh ayah na masukna Duwai. Ayah tu ikan ke Duwai boleh ada tinggal Duwai. Bapa kado, subang tongi Duwai. Tongi Duwai. Bagam kau kau kita bukan satu malu. Memang nanti kami yang menjaga lagi kau kita tuan dunia menjaga begini. Orang orang itu menguat mereka bisa kuat. Dalam Mr.P.R.Dkhar, kita kamu juga ada bagi kita kasih Mr.P.R.Dkhar dengan Duwai ini. Markuta, hai mereka baru maksudnya kiing. Bersiapa dengan mereka macam kiing lapalan masih terkena begini. Berhak berapa? Ngom pimen kami tu hari ini kami Mr.P.R.Dkhar yang tu objis utip dari Mr.P.R.Dkhar. Nampak tu mereka malam Blei ubayet ni kita not pada kelai tapi pada support sebina ilot long Duwai. Bahasa berapa kiing Blei hantar baru. Bahkan perkat orang yang makan Duwai kalau pernah Duwai. Kiam kipat kita not, kiing kipat kita not. Hati pada hati pulau ni macam kita tiga lebih. Mesim Blei pray kita. Om Blei makan dari Duwai. Kalau Om kata Duwai, Om dah kabur, dengan sim cuma Om Blei. Om dari kabur cuma, Om dari kabur cuma, Om dari dengan cistak ke cuma, dari tak kabur, kacau Blei, dari kabur kacau Blei. Berpolo pastor Paul, habudan hai bendi. Om sama kuslai, om sama snosi. Berkait kalau sebab tenar dari bendi, ni tengok bahasa bendi, yo Paul, yo Paul pastor Paul bahasa bendi yo pada silas. Kim kuslai, kiruai, mati bendi, kikalah mati kejauh. Kaya mereka kalah. Pravangit bisa Duwai disu. Kajian gospel ini mentanggung bagi Duwai, Blei Blei, yang dijasa bendi, yang dimuti berkat, tolki banget, hati diswi kementang. Ni Duwai Blei, yang dijasa bendi, hati mengelam, hati diswi kementang. Dan bagi Duwai, hak macam Blei. Blei berkenyo saya simpat. Blei berkenyo saya simpat. Nanti tu ibu hari ini sih kita. Kajian gospel. Labdon kita berkenyo yang simpat jadi. Kaba hadu kata-kata. Jadi satan hadu kata-kata nanti tu ibu. Kita tu bagi Shillong bagi Dhkar. Hagi time Pynursla Urksew Balang. Layala bonsin kiri jaka, deki pausin layala. Sebenarnya problem itu. Kibon kilong itu ngalong, kau patik kau Duwai. Badai lembagi kamba bagi mat hak kajipim kajoki,
Kipediang yau Jisu, Malki, Kipediang yau Jisu. Kau yang Shillong hanya Pynursla Urksew hatta ialah rapor, labun pak alai jalan. Wadin Balang Presiden Parlimen kini Banyalang hagi tanja di Jakarta di Latrei Mission kita. Latrei Mission kita Shabayo, Banpen Emersi Magda Jakarta. Banpan lagi pergi hari Jakarta, lagi Bantrei, Banpan Emersi Musim Bukudor, lagi Banwan Musim Bukudor. Bagi lagi Jakarta Duwai hantu. Pertiwan Palong kisah patutlah kijia kikamba. Bat kibah yang umlu kila Bantrei hari Jakarta. Ini Latrei di Bosnian, yang Shabayo, yang Shabayo berseso. Dan kuma pipi Blei hari Jakarta, bat ngam yaki ngaku Blei ki Kino Duwai Blei. Om Blei bangga Blei Duwai, lama ki kamba ki bagi dia ki kuat yo Jisu ki kelan mo ki piang Jisu komu nong penim. Mali ki piang Jisu komu nong penim. Hakum kita Jakarta. Om Blei waktu hari kita yo hari Jakarta Duwai hendak Pynursla kami dalam Turki. Ki beri ke pati Duwai. Kio inga, ia bertahan batinga, rasis neptan, kadang kita pangan urunang, balap pun ksuid, lagi Duwai, ngedeng, bahan lawan lagi, pengen Duwai harus datang Jisu, ingin Jisu, pipian Jisu, pengiwan mengingatkan Duwai mengingat Jisu pikir, ia nak dengan kelakistan, babun dari Jisu itu, dia siwa Jisu pikir, piwan bukan Balang kini syllok bangai tu yepi. Adalah Duwai hadi sitiang lebih long. Inti pengambil pastor ke pastor, yang pastor orang juga umilih syur yang nalasno bangal tanda kita Jepang. Kami syur bangai tu yepi mentaki Islam banuan macam itu Duwai. Bat mentaka sini tu pikir produk akil itu cakap balik balik sekri hai joki atolong jesen. Haleluya. Kiba kodor tu. Menen kasi na kau Shillong tadi hapot tekai ni tu ipi. Barsih family kiba dalam kasi kiwan bat penduai tu ipi. Wan macam tu paduai tu sisa kiwan. Padahal paduai tu kilo kunta. Awaki nak paduai tu Jisu mana pipian Jisu paduai lah pipian paduai. Berkini ini piang Duwai. Duwai itu long kuta. But when you see one part, the one go pastor masuk tanda kekli. Kecil kekli masuk tanda, bertandor di sultan ni, dari juga kurung. Sultan menolong. Berkini ikut bahasa ini subat dari kurung, subat kurung. Kun serang, sudah juga Jisu. Bagi Duwai boleh. Kan pangan Duwai itu yepi. Mesin Blei inga, kita pakan paknya. Tempat mulai nanti yepi. Padahal kita boleh, maybe, orang Blei kita pakan kita pakai yang orang besar alai bersuara lek kata. Baik ni, kita lihat Jisu, Pynursla Blei mo. Orang terang orang begini ngambil syukur. What do I know? Ona Duwai. Itu ipi, mas Duwai, bagi ipi betul kan kita berkelak berkelak jangan terai. Bagi ini kau bagi family bau Jisu ulah penkiat ini. Bangai pisawan bat khairan masih cukup pak alai coach hero reply. Ketik dia kata, utrai oleh kikamba. Kata agri kajian post. Kapalang kata Blei, karoi hari isi dia bagi gambar, dia bagi takla, bagi bajoi, hakapor kami pang support macam ini rumpai dalam hati, yang story. Hari pang support ini pang joki, kalau pang support belatih iing, dari Kino Blei, memberi sinai di pang joki, badai hakapor bagi bawah lagi Duwai ini, bagi yang kau miliki pangsa ini, kalau mungkin kesenam, bandar orang, maka Balang aja Blei, katon iki gambar, berkaton iki mereka, katon iki gambar bagi mereka,
Prabagai mengipi Duwai yang Blei. Bakacilap mission tumi, kacilap gospel kacumi, lembah kacumong, kacim kacumi. Ai kacumi, ia kador kacum Jesus Christ. Kacim kacumi. Ai bagi ia kador kacum Jesus Christ kacim pi. Iwai diwai ai dim habre Jesus on i hanga. Dol bersurat batlan. But Pashisha, I bagi kau kador dengan try. Bagi wajib kador dengan Jesus Kristus kacim kacim. Amin. Habangnya jadi wajib cekak. Habangnya hari dua berbentar. Kabangnya manwajib naklam. Eki beriu ki bersama dijal. Hari ini ki bentar. Bangun rumah hari ini department bergerak naklam. Dengan rumah hari ini ki cekak. Dengan penekran. But kitipong, kibreu, kibipet, kitipong, officer, kitipong. Imerap pipin imerap yano. Imerap pipin yano imerap. Bagi pet takatur, kalabiang mengerap. Kiwai nimla bangsanya. Raya pini saya. Bagi lar banyak bentam-bentam. Lasar saya. Ekabare mengerap yang tadi. Mengerap dan kiwai kiwai kecil. Kata kaki kau pelong hati yang kecil. Lalu kajian gospel, hakabangan kacau Blei mensuah, kibreu habagi khrei, ya kiper banget Blei kita selia, haru kata kiom, imseri pi pet tan kacilong kacilem berbi, haru kato, tapi orang terkador lebih lebar, kita selia lebar, berkata kata kacilong jaga uniform, jaga balang kacau. Banyak orang pi hangum ta katakan uniform juga palang kacau Blei. Bagi kamnam kacau berjumpi, kamnam jadi diperamai. Saya sempat bagi Duwai bahwa rapat dia kata ke uniform bagi wakil ia gator kacau Blei. Kata akan dijilap gospel kacau Blei. Nak bentar kapuram kacau Blei. Kata akan dijilap gospel ini nak bentar kekam kacau Blei. Hango bagi Halo bangian, bagi long kan muksa, nakabenta kapuram kacung Duwai. Nakabenta kapuram kacung Blei. Kalau kita kacilap ya gospel kacung, hakatim tu Duwai bai. Ini tu ipi habangadon, hakatim tu rai don ini tu ipi. Hakofis kabangadon, yang tu ipi dengan hakatam masuk, bagi office berlongkai. Mari kita berlalu untuk bodoh pengen kita dulu bersih secret kita dulu secret. Wadah kalau berit, nama Blei, kita rajin kita Duwai, kita ia gospel kita Duwai, kawan itu, kerja kita. Itu pamangan hakat kami kawan Duwai, orang dengan syongkai bagi blog itu dan bagi. Officer is not berkhidmat dengan syongkai. Orang boleh sahaja berkhidmat dengan syongkai. Yang masuklah pensyong lebih dia masih pun kita terkul. Abangnya pensyong dia kan dia share dia ketinggai kalau kerja musim maka cikin kecuali. Prabagai, ay maka cikin kecuali abangnya halo ini kita plan kalau tak kaburan kecuali. Hab khrei khrei kamen sem Blei. Ngindo khrei ko bangin lego. Nani resah betul. Duwai kau bagi lando, nani resah betul. Ruai kau bagi lando, nani resah betul. Kata bagi Duwai, kata bagi khrei mission yang akan kacau Blei. Banten yang kiwai pat kimasin, kiba kodor, hagi wai pat jaka, hagi wai pat jaka, nak bentar kamu kacau Blei. Nanti bi, prabanget. Kajian gospel om Blei bagi tulen. Kita bagi Duwai, hari ini kita bagi kaprian, kamera bagi Duwai, kita ayat kasih bersuai pastor itu. Man kata yo, ngayon berkelabang buat yang kita berbentuk ya. Man kata yo kiwan, hari ini, nakli kiwan yang kita berkelabang buat Blei, kayak kita nilai cengai yo Duwai.
ngilahap agapop bat kapikadid nga kanban balap kumukil kibri kiwan manuat man kelak kelemut bat ki om nimsuk kaman sim ki om kadang gadi try gadi Blei kadang gadi try gadi try bangai tu ya pi hagini kisi kementa gadi try kacau Blei ya bot ki mesin ki bakodol ban kelak kelemut kabangan poi berkat bat kapikadid mau yang agak tien kacau Blei bat ketika mau kibla hari rizki ai kibriu kibla jangan ngotrai kibla hak kibla kelon mensuat im makajin maka pertai kibla im kajin kaba auria kibla long kita kibriu kibla im kajin kobrai jokado kibla im makamai hagi kobrai jokado im makamai hagita kijinga auria kijoki kibla im hata bat hari rizki yang tu epi bakun kita kiwan wat yo boleh berkelak kemut om dona ia kesanggun berubah bakun kita kiplai kikong nilagim kacingim kabak miadesu kieto yang im kacingim kabak nilalet kacingim kabak kapetai kabak ibai ni kacingim betul laim kab auri hakacuk hadu kata bagakan mo aku berkamo kini kibriu kiwam jole desen mentakiwat berkelak abut hari kini kibriu kiwam desen man kasih ai kecil tuti kana hiar hamu kibal hamu kibal ya kana hamu ringna kini kiwat akin baru ke Blei ke hom baya kapenen on sakundap dakin nongkrong bat kinoti on akin Blei baya kahima kapenen on sakundap takin nongkrong bat takin noti Mawlai ia dia kibakadu ia berketin kacau Blei ia berketin kacau Blei rabani bicara prajusu ai bakajipim bakajuang jongi ilong kabele kakum ka gospel ka Duwai bagli ka wepat ka bisa hadi wepat nakabata kaburam ka Blei in hadi wepat nakabata kaburam ka Blei lana piyat bal Duwai lana piyat bal Blei hagajip im ka Duwai lana piyat ka mensim ka Blei bon ki bakin thok ya ka im ka Duwai bon ki bakin ben ya ka jingin ka Duwai ngan ong ni wan cheptim udor wa sim ong em ngam lo marwai natip baut rai udon ren kadlam bani kade kabaktin kat Blei ke topini kaptin Blei ka hika ini ai bakatim jogi kare dei kat kum ka gospel ke Blei bangilong kin nong pla ke Blei hasamaria hachodia bacha bakot chokapte ani light an pla gospel ke Blei bangin duang ya Blei on ter ya kabor ke jemusi mako Blei bangino bor ke jipaki ka apostolong hatu nong ka banen kor ka bapawong ya at ya kabor daw mensi mako wan hapi bangino king nong pla at ya kabor jong mensi mako omde ya kabor jong at ya kabor mensi mako Blei dan orang pi ngomong urang bahagi kisi kemata Duwai Blei oleh teh ia din ke mensi mako bahasa simpat un pikir ia bor mensi mako Blei akin maha bawa ke jeseng kewan bakos ni wan bakren ha jeseng ha balang ke awal ikren ha jeseng ikren sapang ke bor ke Blei sapang ke bor ke jing Duwai sapang ke bor ke mensi Blei haka bakado ni wan kuno diketin keren ong nga Duwai bau Blei un sei yakin nong Duwai haka balang kacau Blei nga temen ala no kaman kakata ngaliat nga Duwai bau Blei unang esay yakin nong Duwai haka balang kacau Blei bandong ini kentin pi kipramet pi kapalang tolong ya beno yakin nong Duwai haka balang Ibakos ikan bertengah, iai bertengah. Berapa lebih cuma Tuhan Yesus. Kau kilo pa, Tuhan Duwai. Blei pun yesay, yakin nong Duwai. Hakka balang, hakka
khrei akan chat penerima pengibi ngan pengibi kari kata pun bang ni tuipi kiba kisno ki khoni ba plong ke chenga sengela tanga kali balai ki khot kiwan ki pramre kiwan no inga kuno ba nin khot pi sia balaro ki khang ya pi nin basing ya ko mo ya daga sino khot daga sino kilai ki pramre chenga bana ta tulai kilai bankran Berbang yang orang basno, in kau dah senang lo, nama kau ni. Kipraunet, Pakistan, laki laki mereka nubuan, kia Thailand, berpeluang yang jenisnya, bangnya berelam yang Balang, bangnya berelam yang Jesus Christ. Kali kita, to be proud. Born Krishna Bhakta, Duwai Blei, Duwai Blei, agak boleh. Bangnya Shah. Nakabata sa buram ko chulay. Bagay siya nakabata sa buram ko chulay Chris. Omday nakabata sa buram ko chulay. Iing nakabata ko Chris. Iing bantay yakam met kadong pray. Bantay yakam met kadong Chris. Bantay yakam musim kodo nakabata sa buram ko chulay. Dongi Duwai. Ryan ay ko yung hari step na pa. Long balakit ko yung katanga jame Jesus. Yarapi hari step na bangin minane. Gilong ki namla yada hospital ka jome nakabata ka buram ka jome. Gilong ki napla lamaga jinghim lamaga jinglong ka jongi kan Jesus habagi yata ka bagi. Hagabagan hango. Ipendem ne ki msin ki bakodo. Gilong ki Duwai ki bansong brabor hagi kendong ki jongi Duwai ne kam ka jome. Duwai ne kam Shom ka jome ki Jesus. Ipendem ne ki msin ki bakodo. Rai yara ne vai pai. Yara ne ki try. Yara ne ka Balang ka bagi don. Bagi ng Duwai ko try. Jesus me yara try bagi Shom hagi chat ki joki. Bagi Shom hagi chat ki joki kan Jesus bakodo. Nakapta ka puram ka jome. Rai Jesus ai ka pop di pramane. Ai ka por ikilot mikilot. Ai ka por hagi sat. Te ya muslim khutome. Bagi ka por ka jome. Bagi tiam hagi ki khutwai. Daga je ka jome. Rai ka Duwai ya muslim khutome. Duwai ka por ka jome. Duwai ka je ka jome ki Jesus me. Long balakat ko ya ka tang ka jome ko try. Long balakat ko ya ka tang ka jome ki Jesus me. Ya ka baman try. Ya bi baman khrau nakabata ka pulam ka jome. Mental si bom siguro. Amen.